megalayapost.news. Kajengti senlanda katlio ban penjat ya kesorok patba balakno ban kanglat iki kinhun ki bapersha ban wanshi munta sya ka public hearing ke Shri Cement Limited ke balalong hanin ke sengi halum serman kilami sibun ki jengkeli bat ki jengkno namartang hadian balakut no katai ke public hearing ladon ki balet tebyang ya ka kendau balaklong ha katai ke sorong kumbala sakhi lengba ka durki ha balet ban tebyang ya ka kendau baladap ban klong ha katai ke sorong lapenan kam da ka kor pu shilum JCB para ka por bati ya ka sorok ru lapenan kam hi da ka kor pu shilum kani ka jengti tliu ya ka sorong kadai ki benta jong kala tong seng nong kli kabadai ka surok PWD ban peniaso sya saipung ban omla ban tem manu baladon kti hakabati ya kati ka surok kabadai tang ka jengmi ka kenrum ka kenram ka public hearing ka Shri Cement Limited halor kati ka public hearing la sakhi ba ami shibon ki kenrum ki kenram ka jeng penjular ki kali ka jeng kawang mau marwat ki bor pulin kilaha ban penan kam da kitia gas bat ka jeng kali kami pat manu ba ai bor ban ti ya ka surong kabalakta ya kalet kawan ki pajba halor kani ka jengti tliu ka surong wat na kaliang presiden barang ba ka KSU usamla Raymond Karjana habakran skilal patai kubor ulabu ka jengkali manu ba ai bor banti tliu ha kati ka surok pajba kabalakta e kalit kawan ki pajba baru wat ye gitu ki balai sya sumar syaki hospital kila syakta bat kumbalong hadu menta empat tip manu bala ai bor ban manu bala le ya kati ka kam banti tliu sendan ha ka surok pajba nakaliang uni unong yalam mula keno ru bakumnu kita ki badon kiti ki yolat banti tliu ne penjat wat ya ka surok ki pajba haba ha kati ka sengila don lang nadu ka bor sensyar district bat ki bor pulen ula keno ru bakani kadai ke jeng bom simkya ka bor sunshar district bat ki bor pulen ha ka baki bri ki bedon kiti kila yola ru wat bat penjat niti tliu ha ka surong tang namar ka jeng don katai ka public hearing ka Shri Cement Limited baki bor district bat ki bor pulen kim shamlale AA manu ba ai jingbet ya gitu ki brio ba kenti penpra penjot ya kalenti singkin jong pai ba hatu ki pulet ki beran hatu kim don jiktip lane manu balik kim khang ya gitu ki rio di brio ba penjot penpra ya surat ban khangla kalenti ki pai ba kalau ngai ngai bosmosi bosmodia wa bangi bawat ki brio bumut bertemu balik hospital ru isyam jinjar tangan tai ka jingle rio khlau jong itu ki brio ki bakti bat penjular ro ya katuka ya tu surok na sobat ong ba na kaliang jong ka sarkar bat bor ba dihmi ki di shim ya sinjang ki bating persya itu ki brio ki ba penpra ya katuka surok ban borak ban jinjar om tang ki itu ki nonglet sya katuka public hearing ndai wat ki rio pai ba ro ki ba be ya ka jing sumar ha ka hajing lo ka pakarki megalayapost.news.